biya kamal ka Nuer online TV mi jiram jidit ke jen channel me deje teche no jin ku subscribe ke ku jen nyaka na itin kokien ko de Läär tete de kan shub gwantin kon wakatin an Läär ban linga jen gwasme ku je waka Abyei shala do jen chagwa ke tega michro la tenen wini shala do shade ni South Sudan People Defense Force ke de ni South Sudan shaka ne kan wini ke chate ka kor michro la ta jen dan ban linga jen gwasme gorejin bijan nyaka nasin kokien ku subscribe ke ku chonkel ke Nuer online TV ke Läär kono banong kare jom en Läär ban linga jen gwasme chet ke meshaje linga tain demo sala do te kerol michito kam dinka ngok re weshka Abyei kɛnɛ Warab State Tush County sala do shikenyen kamech kenre koramo chade ni South Sudan nak ka bara kan tegatin ke kam dan tegatin ke ni South Sudan mishola ayok gente ka ke Abyei kɛnɛ Tush County jen gwas dan ente de ni South Sudan tegatin chi South Sudanese People Defense Force Division 3 Commander Major General Akwe Ajok chejelad no chetaganas ka dinka ngok ka Abyei administrative kɛnɛ Nuer Usre Wake Unity State shike military base ayok chikene yuan match ke South Sudan People Defense Force base ndan tegatin kasha de indi shop ka walbang wan nak kene ji shine ken kel chala do shikor mu cheto kasha na cho walbang wan chaga nak ka jelat chala do shideni ti shoka badak shiga lutin ke deni ti shoka badak ti takabot ka she manaken ti shop ka welkel kanas tin magnas atila dinka ngok kene Nuer tin ka Unity State in contin chi South Sudanese People Defense Force ken ka mak ka yok kem dan te denitin chala do chene shop ko ngwan chi yeken chi test nientin re kormo chala do dinka ngwan kene long kene Nuer kono jen ka Unity State ngwan kene long ba ka do badan chala ka je South Sudan People Defense Force re wika South Sudan she can lado ken chaga tiam nasin ngwanin kon nyenka ke chala do area go talk South Sudanese ke South Sudan People Defense Force ke de ni South Sudan kan talk re kamo chala do ken dinka ngok te ga nasral ken ka gwasan dana chikotin ka chala do shu nasin kontin la de ni South Sudan chu ken dinka ngok chu kan ka unyur ka dadop chala do jena monon koro and do badan won written contrary ke unity man wokan nang ten kan la gwa do no shala no dinka ngok kan Nuer into unity she can base ke kam dan ente South Sudan People Defense Force ticketin shala do she can makel a mangman she can maka she can you dry match ko she can gujo teraga dombo buka waka je ko shala do kan lo je ka Abyei shwaga shu nyuraka da dop and mo jen do badan en to kor ka jam and South Sudan People Defense Force ke de ni South Sudan chala do ken chaga ku dwer ko wa ken nasin continue ka nas ka da dop ngai ka je ko kor gwa se dan te kor mi to gon winire we ka Abyei ka toge che toge je chala do ke de nin kon la de ni South Sudan te ka ro la ken nasin kon te ka Abyei ando badan kuriya mu ko to ga je kan la da gwad no chala na je shi de ni shop ko wal bang wan chikeliu re ne da to de ni badakten katin nasin konti la je shi ne de ni ti shop ko wal kelte katin kane dan wan tin kontin la nasin konti make de ni ka kam shal ka ayuk enno binare nagre we ka South Sudan jen kwara goran wo kare dial kon lat ka rodin de ka kapchong Juma ta mongo de tel gwam shana kapshonga je jen lian dan togre we ka South Sudan ni shang na me jen la dan ni gano shi roch mission mo chore lat ki reng mishit kana mo gore jen bi jen yana idin koken ni biya ta kamal bye bye Kuma da mi wewe, dala ramu chuti, dala gan mi chuti.